KNP की statement nama tholok hibudo ai madu asum moine na khali they are ready to accept the demand of the NRC adu moi Supreme Court ki monitor to badu da hai adu di yes core issues NRC to budu moine yaradi loiri ne dum NRC to budu yaragadi Supreme Court to gera ministry na to gera akhoi kanana to ge ki madu potu da agi level da hai wari saragala ni but wafam amakakti NRC to ba na yanabagi du stage la gadi why kari gino khoi na praja wahan ga dorise akhoi level da wari sa si thokpiro yes ai ga wari saning da su center ga sa se ai ngon da su phatta intention leite ai di sumna gi drug thingu bane sumna gi popi thaba ya de hairu bane sumna gi jungle kokthok no hairu bane sumna gi mapa na gi ahen mi du pusalak no hairu bane nothing else ai ngon da ill feelings ka su leite na sandi porang ni mukta hujigi hairu posi yamna afava khongthang amane lawi adu ga akhoi manipur gi leiriba majority community adu ga mehoro ni gi leiriba praja sing na su masi budi welcome to home thoi hai dana idea the mine thamjiri ni me